He kaupapa kua kotahi tau e āwhina nei ngā tamariki a te kura takawaenga o Bruce McLaren. I haere atua Mikey Sherman i te rānei ki tōna huritau tuatahi ki te titiro. He aha tana āwhina ki tētahi kōka me tana tamāhine. Mo tēnei whaia me tana tamāhine he uaua te hoki maharatu ki tō rāua whanaungatanga i tērā tau. If you didn't join up with Te Kahukura, what do you think would have happened with that relationship? We wouldn't even be looking in each other's eyes. Yeah. Yeah. He raru I toko ake I te wehenga o ngā mātua o ake okinga, hei tāna I rarorawa aia e putu ana. He oi, nā te kaupapa āwhina a te kahukura tēnei whānau I whakapakari, no te rangi nei I whakanuia tōna ekenga ki te kotahi tau. Through this Te Kahukura, it was done in such a way where she didn't feel bad about having to say what she needed to say, and me saying less, I suppose. Yeah, but shown why. Most of the families we're working with want out of the situation. But it's just a case of I'm so exhausted in it. How can I get out of this situation and have just a better future for my whānau, a better future for my children? Ko te whakapai ina e ke te tamaiti ki te tekau mārima tau, koina te wā mō rea rea nui e raru ai pea ia. Nō reira kua whakaritea I taua wā ka whakawhiti atu ngā tauira ki te umanga I whakatūria e Michael Jones mā mō te hunga taiohi ara a Village Trust. Engari aha kua ngā piki ara hoki ko ngā heke, he iti rawa te pūtea kai te muha hoki te titiro. Ko te raruraru ko tēnei te wā kāre he pūtea kai roti I ngā I te kāwanatanga I tēnei wā, nā te utu mō o tautahi, me te wā tēnei o te ao. We want to actually maybe look for sponsorship from corporates. Once that we go and just simply introduce and say this is what we're doing in the communities, this is what we're doing in the area, and maybe go out there and knock on some doors. Kei runga noa atu ngā hua. We can look at each other's eyes. No, come a long way. Mā te kahukura ka rere te manu, Mikey Sherman, Te Karere.